Idemo sada uživo u Strasbourg, tamo je plenarna sjednica. U srijedu zastupnika očekuje ključna rasprava o Gazi, a u četvrtak glasanje i zastupnika o svojim prijedlozima za izbore. Plenarnu sjednicu u Strasbourgu prati moj kolega Domagoj Novokmet. Domagoj, danas će zastupnici iznijeti svoje prijedloge za promjenu ugovora EU-a kako bi se, kako kažu, poboljšala sposobnost djelovanja Unije i ojačao njihov glas. Tako je, Nina, lijep pozdrav tebi i lijep pozdrav svim gledateljima iz Strasbourga, iz Europskog parlamenta. Drago mi je da u našem programu mogu pozdraviti zastupnicu HDZ-a u Europskom parlamentu, gospođu Željanu Zovko. Dobro vam jutro, dobrodošli u naš program. Dobro jutro i lijep pozdrav vašim gledateljima. Danas i ovih dana općenito i u Zagrebu, kada je Charles Michel bio, rasprava o tome da bi Europska unija trebala naći bolji modalitet funkcioniranja. Čini mi se da su svi složni oko toga da neke stvari treba promijeniti, ali pitanje što? Premijer Plenković je vrlo eksplicitno na presici sa Charlesom Michelom rekao da iz hrvatske perspektive ukidanje glasanja konsenzusom oko ključnih pitanja nije prihvatljivo. Da, apsolutno, i to je jasno. Ja sam to objasnila i Manfredu Weberu, pošto sam u grupi, znači, Europske pučke stranke, ovdje u grupaciji na predsjedništvu, sam mu rekla par puta da naše iskustva iz bivše Jugoslavije pokazuju da apsolutno nema šanse da će ikada Republika Hrvatska ići i pristati na takav model, jer mi moramo imati pravo veta, moramo imati pravo apsolutno utjecaja na ključne neke odluke koje se tiču vanjske politike, a ne samo mi, i druge male zemlje, čak i tu i Francuska, tako da nije samo Hrvatska u tome isključena, i premijer Plenković stoji čvrsto iza svojih riječi. Mislim da je to pitanje i poznato i ovdje kod pučana. A kakva je atmosfera, kako je vi doživljavate, recimo, za početak unutar Europske pučke stranke? Koliko tu je prevladavajuća ideja o tome da je konsenzus učinio Europsku uniju sporom, neefikasnom, a koliko je prevladavajući eventualno stav da države moraju štititi svoju poziciju mogućnošću veta? Pa ono što je ključno je da su države Istočne Europe i Francuska, i Irska i neke države koje znaju, Cipar isto tako, znaju koliko je to ključno nacionalno pitanje, za razliku od socijalista koji su već pristali na takve stvari, znači čak i naše kolege u socijalističkoj grupaciji, u vanjskoj politici, oni pristaju i govore da je to normalno, valjda iz navike iz bivše Jugoslavije. Mi kod pučana se borimo i ne dopuštamo, tako da je to jedna crvena linija. Pošto su Njemci tu najbrojniji, oni insistiraju, ali mislim da je to pitanje van svake rasprave. S druge strane, razgovarao sam i s nekim vašim kolegama iz stranke koji su rekli da isto tako pitanje, ovisno o brzoj dinamici širenja Europske unije, želi li se Europska unija dovesti u situaciju da je u nekoj bliskoj budućnosti neka fragilna demokracija koja će postati nova članica bude mogla blokirati? To uopće nije pitanje. Apsolutno, znači, Europa mora sve svoje odluke donositi na jedan usuglašen način gdje će svak naći svoj interes. I Europa jeste nastala na temelju interesa, na temelju zajedničkog interesa svih država članica, i na tom temelju se mora dalje graditi. Ne može nikad biti snaga jačeg i većeg biti iznad interesa ostalih. Znači, od istoka do zapada i sjevera i juga interese zajednički mora naći kroz razgovor. Nekad su to odluke malo sporije, malo kompleksnije, ali mi smo vidjeli kroz pandemije, mi smo vidjeli kroz neke ključne krize da u stvari taj interes, ukoliko ga ne nađemo, Europa će se raspasti. Mislim da je Europa izašla jaka iz čitavih ovih kriza i da je shvatila šta znači komunikacija, dijalog, jer onda ostavljamo prostor populistima i rascijepanju Europe, što nam nije u interesu. Je li jedna od opasnosti ovog dijaloga ili procesa upravo to dijeljenje Europe na dva kruga, tako se nekad govorilo, unutarnji i vanjski, unutarnji koji pristaje na delegaciju dijela suvereniteta? Bojite li se da bi Europska unija mogla doista završiti na dva kolosijeka, i ako završi, gdje bi Hrvatska trebala biti? Pa to je bila ideja za vrijeme pokojnog predsjednika Chiraca. Ja sam tada i bila u Francuskoj. Mislim da Europa nekoliko brzina je nemoguća. Europa je ta Europa koja je u stvari Europa pred raspadom. Europa mora biti jedinstvena i to ja uporno ponavljam. Znači, ili će Europa biti jedinstvena, zajednička,
Njemačka, gdje će svi imati isti udio, normalno prema svojim zaslugama, jer Hrvatska je jedna od 15 članica, baš zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića, da je ušla i u euro i u Schengen i da smo ispunili sve uvjete. Znači, takva članice Europe mogu biti i mogu voditi Europu, jer vi kad imate interese između jedne Francuske, Njemačke i nekih drugih velikih zemalja, u biti neki mali se mogu postaviti kao jedan balans. Zašto smo imali predsjednika komisije iz Luksemburga? Zašto je uvijek bira neko iz malih država članica? Znači, u ovom trenutku imamo predsjedateljicu iz Europske pučke stranke Ursulu von der Leyen, ali u budućnosti neka od malih članica, zašto ne Hrvatska, može voditi Europu zato što se postavlja kao taj balans koji nema neki interes koje su ove velike članice u prošlosti, povijesti imaju teret. Znači li to da vama nije nezamislivo vidjeti Andreja Plenkovića uskoro na nekoj visokoj funkciji u Strasburu, odnosno u Briselu? Ja mislim da ga Hrvatska još uvijek treba, jer sve one promjene koje je napravio u Republici Hrvatskoj nemoguće bi bili bez njega i ne vidim apsolutno da se u bliskoj budućnosti može naći zamjena, ali ono što on čini ovdje u Briselu prvenstveno za Republiku Hrvatsku je neprocjenjivo. Ugled koji ovdje ima, koji uživa i među političarima, među medijima i među svim onima koji odlučuju i povjerenje se rijetko može naći. Zamolit ću vas da prokomentiramo situaciju vezanu za opet jednu povezanu temu sa pitanjem odlučivanja Unije, a to je pitanje proširenja. Bosna i Hercegovina ja bih ipak rekao nezavidnoj situaciji, bez obzira na uvjetno zeleno svjetlo. Je li to bila, po vašem mišljenju, pogreška Europske unije? Kasni li Europska unija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, opet se vraćamo na Andreja Plenkovića. Znači, Bosna i Hercegovina je ispunila koliko je mogla zahvaljujući Borjani Krišto i u trenutku kada su politički lideri u Bosni i Hercegovini opet počeli disonantnim tonovima se obraćati ovdje u Briselu, došla u jednu slijepu ulicu zahvaljujući predsjedniku vlade Plenkoviću, njegovim vezama ovdje i njegovom insistiranju sa predsjednicom komisije, dobila je taj uvjet. Znači, uprkos svemu, uprkos i onim preporukama koje su izgledale da će biti nemoguće, dobila je taj uvjetni otvaranje pregovora. Mislim da je evo sada na Bosni i Hercegovini ključni trenutak, ključni moment. Ja sam jutros čitala i intervju Borjane Krišto u Euroaktivu gdje ona rekla da apsolutno ono što ja uporno ponavljam, malo dobre volje je dostatno da se ovi uvjeti ispune do prosinca. A ima li te dobre volje po vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini? Od strane Hrvata ima dobre volje jer one znaju da bez Evropske unije, bez novca koji Evropska unija stavlja na raspolaganje, ja sam suizvjestiteljica za IPA 3, znači 14 milijardi eura stoji nepotrošeni, Bosna i Hercegovina još nema koordinatora za te fondove, dok druge zemlje grabe, rade, grade. Mi zahvaljujući naporima koje radimo sa Hrvatima sa obe strane granica, koristimo neke prekogranične fondove, ali čitava zemlja bi mogla itekako profitirati i mladi ljudi ostajati u Bosni i Hercegovini kad bi se ta volja pokazala, znači od Republike Srpske do Sarajeva, do Tuzle, Zenice, Mostara i Širokog Brijega i to je nešto što je nezamislivo. Borjana Krišto čini sve da se to ostvari. Mislim da te malo dobre volje da ljudi trebaju posegnuti i tražiti da se ta dobra volja konačno pretoči u djelo. Zelenski je nedavno u videoporuci izazvao prilično burne reakcije diljem Europe, poručivši da smatra da Rusija sada će pokušati destabilizirati Balkan. Kako ste vi doživjeli tu njegovu nedorečenu izjavu? Smatrate li da je možda ciljao na Bosnu i Hercegovinu? I može li Bosna i Hercegovina upasti u neku ozbiljniju destabilizaciju? A ne mislim da Bosna i Hercegovina može, znači produžena je operacija Altea, Vijeće sigurnosti je produžilo tu najuspješniju operaciju Evropske unije. Mislim da se pokušava vratiti lopta na teren ovog rata koji se ima sa Rusijom, uslijed ove čitave krize koje imamo sa Bliskim istokom, tako da za Bosnu i Hercegovinu ja ne vidim problem destabilizacije i nekog konflikta. Dodik na suđenju, Dodik glasno u isto vrijeme prijeti, najavljuje da kreće u sljedeću etapu odcjepljenja Republike Srpske. Je li to prijetnja iz prazne puške ili... Pa nema puške, mislim, čime će. Zašto? Prvo nema ljudi iza sebe i zašto bi to ljudi radili. Tako da to su sve neke taktike za javni prostor. Ne brine vas to?
Apsolutno me ne brine. Ne mislim da su to njegove prijetnje da apsolutno se ikada mogu realizirati. Jer u Bosni i Hercegovini nikome, niti Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima nije stalo ni do kakvog konflikta, tako da su to prijetnje suvišne. Prijetnje mogu doći od ilegalnih krijumčara drogom, ljudima, migrantima, terorizma, ali od takvih stvari apsolutno ne. S druge strane, upravo po pitanju te sigurnosti, Hrvatska smatra da je rješenje pitanja ilegalnih migracija jača prisutnost Frontexa u Bosni i Hercegovini. Ima li tu Europa, Europska unija i Hrvatska Bosna i Hercegovinu kao partnera i što bi eventualno ta implementacija, riječ je ipak zapravo ne o velikom broju ljudi na terenu, nego više o nekoj podršci institucionalnoj, što bi to promijenilo? Pa promijenilo bi u stvari nadzor, da se vidi da te granice, ja sam kao izvjestiteljica IPA3 tražila da se da novac, da se ojačaju granice u Bosni i Hercegovini, da se koristi novac i za jače ljudstvo, za veće plaće, za osposobljavanje i znači sve te opreme, a Frontex će im pomoći u stručnom nadgledanju granica. Ono što znam je da se iskompliciralo bilo sa Republikom Srpskom zato što Dodik nije htio predati nadležnost policije koja je na republičkoj razini, znači u Republici Srpskoj, to znam da je to kompleksno pitanje koje se godinama bilo rješavalo, ali mislim da će se taj model koordinacije morati naći. Jer evo, zbog te koordinacije NIPA3 ne funkcionira, niti se ugovor sa Frontexom ne potpisuje, a mi imamo rijeke izbjeglica koji preko Bosne i Hercegovine prvo čine ugrozu stanovnicima Bosne i Hercegovine, a onda granicama sa Republikom Hrvatskom. Tako da je krajnje vrijeme da i Republika Srpska potpiše, u stvari pristane da se taj ugovor sa Frontexom potpiše. Evo, mi sada imamo i znači, ratificiranje tog ugovora i sutra na glasovanju sa Crnom Gorom. Znači sve države članice sa Zapadnog Balkana su potpisale taj ugovor. Ne vidim razloga zašto Bosna i Hercegovina, osim ako se pomaže tim krijumčarima migranata, iako imaju neki interes. Ali Frontex mora biti dole, Frontex mora nadgledati i pomoći Bosni i Hercegovini da zaštiti svoje građane i svoje granice. U nekom najoptimističnijem scenariju kako bi onda recimo početak 24. mogao izgledati u Bosni i Hercegovini iz perspektive približavanja Uniji? Pa otvaranje pregovora, što više osposobljavanja administracije, veća ulaganja u kapacitete i sve veće vučenje fondova, znači novca. Ono što ja u stvari se ovdje najviše zalažem je da što više Bosna i Hercegovina uzme novaca od Evropske unije, od fondova koji su na raspolaganju i kao izvjestiteljica mi ćemo imati i raspravu IPA3 idući tjedan kako se troši. Znači, za mene je Bosna i Hercegovina ključ. Time i Republika Hrvatska ima izuzetno interes jer općine koje graniče sa Bosnom i Hercegovinom vuku te fondove, znači to su prekogranični fondovi koji se ulažu i u sveučilišta i u gradove, u lokalnu zajednicu, znači pomažu apsolutno u tome da se jedan život preko druge strane granice bude idealan život. I to je nešto što ja očekujem da ću vrlo skoro vidjeti. Gospođo Zovko, puno vam hvala na gostovanju u našem programu. Dragi gledatelji, za sada toliko iz Strasbura u kojem pratimo plenarno zasjedanje Europskog parlamenta uoči prosinca koji će u Uniji biti vrlo zanimljiv politički. Očekuje nas uz ostalo i Eurosummit na kojem će se morati raspraviti neke vrlo važne teme za Uniju u sljedećim godinama. Tako je, Domagoje. Hvala tebi, hvala tvoj gošći.